council. La JDingi village board district council Banyatai. La JDingi village district council Banyatai. At kumu ban penklan susu itaki al kijongi mo. Kibala binshat ini apa akan kebanrio. Handrai pat. Kajingkran kajongi MLA. Jong ka konstitusi maulai iba berai. Kalau kajingkran kabaklan ngom rem sisa. Nomor haba pilih menyelap election. Hakmat kijong ubah hakmat kibaya. Nakhaim dadan kam tapi benong benahap ban kynthoh ban kring yu baya ban kynthoh briew. Nia ban shubain briew. Handai masno bapiti ban lebe takinong dengki jongpi kebapi bidan. Toai bu baya ru sno thok ini takinong rem ki basisha. Om fin shubani itakinya ki khana tang ki jompi ki baya se ban penbi yu baya. Tenaga kalian ke jong ahi ngapa dalam juri kerja jengkeran banong ba. KMDC PPP jelas terbaru si pokror. Namar kani kalau bisa ke Bandung ban beriang. Banyak kuai ba break. Bakum baki jengkeran na kapor sa kapor. Baki kilong kita kibar. Iya jak lenti ke badai. Kibaya jak lenti ke bakoi. Devendal beka transparency. Tengah kuat kan main pensai mo. Hakmat jumpa ida. Yang kami akan jeli ke bahaya. Kepada KMP harus sanspa sau pulai mo. Ayu pilih aja yo pihak macam sah dia dulu. Kita di bawah mana dia bangsa. Untuk bangsa ini hak hukum sudah normal. Nama ketika kita akan makin rakyat isu ini kita nak. Kau makin hak bangkaran parlimen kita yo bangkaran satya. Nama prosedur assembly ra motion kat baman ra bill kat baman ye kat baman walk out kat baman MP have a council belum kita parliament ko yan. Language is one